عمرجان شریفов از هیئت خطلان برای دغل بازی کردن مقابل رقیب کارت سرخ گرفته بود. عبدالفتاح خلیلزاده حمله‌آور روشن و بازیگری خطلان باشد. کاپیتان است عمرجان شریفов به خاطر دغل نامناسبت کردن با هیئت داوران و رفتار غیر ورزشی در میدان. همین طریق تلفات عمرجان شریفов نظرستر است، زیرا که عبدالفتاح خلیلزاده در روشن کلوب بازیگری اساسی محسوب نمی‌یابد. тамошобини азиз, ҳоло сурди миллии ҷумҳурии тоҷикистон садо медиҳад. якдигарро пешвоз мегиранд футболбозони даставо. бояд қайд кард ки 7 бозӣ пайҳам мешавад ки дастаи хатлон наметавонад ки пирӯзӣ ба даст биёрад. охирин ғалабаи онҳо дар рақобат муқобили хуҷанд буд. дастаи хуҷанде ки ҳамон давр вазъи буҳронияш ба маротиб бадтар буд дар қиёс бо вазъи дастаи хатлон. дар баробари оне ки мушкилиҳо дорад дастаи хатлон, яке аз проблемаҳои асосии даста набудани шумораи кифояи бозингарони сатҳи баланд аст. агар мо ҳатто ба ҳайати захирави даста нигоҳ кунем, ҳамагӣ 5 бозингар асту халос, яъне ки дар ҳолати зарурӣ бозингари хубам пайдо карда наметавонад аз ҳайати захиравӣ, то ки ба майдон ворид бигардад ва вазъро дар майдон тағйир диҳад. ҳайати асосии хатлон ба мо нишон дод мешавад. биёндадонро муаррифӣ кунем. дарвозабон рақами 97 аст Аҳлиддин Ҳабибуллоев. муҳофизатгарон 19 Эммануэл Акпакрис, рақами 20 Дерик Бонна, рақами 17 Хушвақт Миров, 14 Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, рақами 21 хатини муҳофизат Сорбон Афғонов капитани даста аст. 37 Фирдавс Алиназаров, 18 Тоирҷон Тағоизода, 30 Торсо Кристиан Додзи ва ҳамлаварон рақами 10 Сунатулло Исмоилов ва рақами 33 Энок Арити. сармураббии дастаи хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев ба ҳисоб меравад. ҳайати равшан ҳам ба мо нишон дод мешавад. тамошобини азиз, бояд қайд кард ки тағйирот дар қиёс бо бозии гузаштаи даста хело ва хело зиёд аст ва барои шахсан ман ҷолиб ин аст ки Ҷозеп Акомади дар ҳайати захиравӣ гузошта мешавад, яке аз беҳтарин бозингарон. тамошобинони гиромӣ, лаҳзаи хомӯшӣ ба хотири марги нобаҳангоми шумораи зиёди одамон аз садамаи мудҳиши автомобилӣ дар шаҳри Кӯлоб бахшида мешавад.
البته صبری جمیل توانو менамоем ба оилаи нафарони фавтида ва шифои комил ва шифои зуд ба нафароне ки осеб бардоштаанду бистарӣ ҳастанд дар беморхона. хуб, аз лиҳози рӯҳонӣ ва аз лиҳози равонию рӯҳӣ барои дастаи равшан ин бозӣ бисёр муҳимияти калон дорад, зеро ки он садамаи нохуш ва мудҳише ки дар маркази шаҳри Кӯлоб иттифоқ афтод як зарбаи сахте ҳам буд ва имрӯз барои андак шод гардонидани дили мардуми Кӯлоб, барои дили мухлисон бояд ки ҳатман натиҷаи хуберо ҳам дар майдон нишон бидиҳанд. ҳайати асосии равшан дар бозии имрӯза ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 55 Евгений Гриценко, муҳофизатгарон дар марказ рақами 22 капитани даста Холмурод Назаров, 15 Самуэл Офорӣ ва рақами 13 Раҳматшо Раҳматзода. аз тарафи рост бозӣ хоҳад кард Муҳаммаҷон Насков, рақами 23 ва аз тарафи чап бошад 27 Шаҳриёри Иноятулло. Муҳофизатгарон Айдан Окран 19, рақами 6 Эммануэл Маабоа, 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ва дар хатти ҳуҷум Тоҳир Маладусов 41 ва рақами 30 бошад Мваненго Эммануэл. Сармураббии даста Тоҳир Муминов ва бозии имрӯзаро бошад ҳакамӣ мекунанд ситоди доварон бо сардории Амирҷон Хоркашев. дар канорҳо кор мекунанд Хусрави Сидиқзод ва Комил Раҳмонов. довари чорум Насрулло Кабиров. ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам. меҳровари кишвар Тоҳир Муминов якҷо бо Наҷмиддин Толибов, бо мураббии калони даста ани замон аллакай ба ниҳа машварат доранд. барои чӣ ман қайд кардам ки ҳайати интихобкардаи Тоҳир Муминов шахсан барои ман нофаҳмо аст ва суолҳои зиёдро ба миён меорад. барои чӣ Ҷозепа Комади дар ҳайати захиравӣ нигоҳ дошта мешавад? барои чӣ дар ҳайати захиравӣ мемонад Бахтовари Хуршед? барои ман фаҳмо аст. Бахтовари Хуршед муқобили Хуҷанд бисёр заиф дар майдон бозӣ кард ва Акобир Тураев, ҳамлавари ӯзбекистоние ки ҷалб гардид ба даста дар авзанаи гузариши тобистона, ҳоло ҳам бовар карда намешавад ҷо дар ҳайати асосӣ, ӯ боз ҳам дар ҳайати захиравӣ боқӣ мемонад ва нафаре ки дар ҳайати равшан дар бозии гузашта муқобили Хуҷанд гол зад, Амирҷон Сафаров умуман дар маҷлиси рақобат нест. бо эҳтимоли зиёд осе бардоштааст ин бозингар ва ҳамин тариқ иштирок карда наметавонад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа дигар бора ба ҳайати асосии даста роҳ ёфт. эълон шуда буд ки байни ӯ ва роҳбарият ва мураббиён нофаҳмӣ аст. як като овозаам пайдо шуда буд ки Муҳаммад Шариф Саидхоҷа мехоҳад ки аз равшан равад ва ҳатто роҳбарияти даста ҳам розигӣ додааст бинобар надоштани интизоми ин бозингар. аммо маълум мешавад ки дар пеш бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аст ва бозингари сатҳи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа барои равшан зарур ва муҳим ҳам ҳаст. хатлон бошад агар оҷилан вазъияти даста ва натиҷаҳояш иваз ва ислоҳ нашаванд, пас мо дар мавсими оянда хатлонро дар лигаи аввали Тоҷикистон мебинем, зеро ки чуне ки қайд кардам 7 бозӣ пайҳам мешавад ки даста наметавонад ягон маротиба пирӯзӣ ба даст биёрад. дар миёни ин бозиҳо сараввал бохт аз дасти Хуҷанд пас аз оне ки хатлон дар майдони худ яъне дар Пахтакор 2-0 Хуҷандро шикаст дода буд. дар бозии сафарӣ дар даври навбатӣ шикаст хӯрданд аз Хуҷанд 1-0, пас аз он 1-3 аз Истиқлол, 0-3 аз Кемевея, 3-0 аз Куктош, 3-0 аз Файсканд, боз аз Файсканд 2-0 ва дар даври охирӣ бошад ҳосилот. даста аз ноҳияи Фархор тавонист ки хатлонро мувоҷиҳи шикаст бигардонад. ҳамасола маълум буд ки хатлон аз ҳисоби бюҷет дастаи пурқувват нест, имкониятҳои васеъи молиявӣ надоранд, аммо такя ба футболбозони маҳаллӣ ва дастпаравони мактаби бузурги хатлон онҳо метавонистанд ки арзанда баромад кунанд ва дар бештаре аз ҳолатҳо ба панҷгона ҳам шомил мегардиданд. аммо имсол маълум мешавад ки захираҳо дигар кифоя нестанд, дастпараварон каманд. барои ҳамин айни замон дар ҳайати захиравӣ хатлон ҳамагӣ 5 бозингари захиравӣ асту халос. Тубрабоёли дар наздикии ҷаримагоҳи Равшани Кӯлоб аммо дуруст ин ҳуҷумро идома дана тавонистанд. пас аз ҷониби Энок Арити чандон хуб иҷро нагардид ба сӯи Сунатулло Исмоилов. илова бар ин 5 бозӣ пайҳам мешавад ки хатлон наметавонад дарвозаи рақибонро рахна кунад. Энок Арити тубро мазарат ин
Кристиан Додзи буд. Кристиан Додзи осон тӯбро аз назди пои Айдан Окранра буд. Тоир Муминов сармураббии Равшани клуб қайд кард ки дар бозии гузашта муқобили Хуҷанд ба Айдан Окран дар майдон намерасид ва имрӯз бошад ӯро дар ҳайати ҷой дод. Маладустов партоби тӯб аз канори рости майдон Шаҳрёри Иноятло мубориза мебарад. Он тарҳи ҷойгиршавии бозигароне ки интихоб карда буд Тоир Муминов дар рақобат муқобили Хуҷанд дар хатти дифоъ нишон дод ки он қадар самарнок бозӣ карда наметавонад бо чунин тарҳ бозигарони даста, зеро ки се муҳофизатгари марказӣ гузошт: Раҳматшор Аҳмадзода, Офори ва хуб Холмурод Назаров. Шаҳрёри Иноятло аз тарафи чап ҳамчун вингер буд, нафаре ки бояд пеш равад ва дар ҳолати зарури ба ақиб баргардад. Аммо ҳамон канори Шаҳрёри Иноятло зиёд холӣ мемонд. Барои ҳамин ҳатман як сирф дифоъгари канори чап бояд ба майдон мебаровард Тоир Муминов, аммо Бахтиёри Хуршедро дар ҳайати захиравӣ боқӣ монд. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. Дар бозии гузашта Муҳаммадшариф Саидхоҷа дар қисми дуюм ба майдон ворид гардид ва пас аз баромадани ӯ бозии даста куллан тағйир ёфт. Гузариши олӣ аз сӯи бозигарони Хатлон айни замон бисёр хуб фирор мешавад. ҳамлавари даста Крис фурсати пасдиҳиро гум кард, аммо ӯро фаҳмидан мумкин аст танҳо монда буду. аксу ҳуҷуми Равшан. Тоир Маладустов партоб ба ҷаримагоҳ, беҳтарин имконият, зарба ва бармегардонад Аҳлиддин Ҳабибуллоев. зарбаи задаи Эммануэл Мваненгоро. Мваненго боридигар бо тӯб. Муҳаммадшариф пас ба канор. Самуэл Офори ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. Тоир Маладустов қади пас дорад, барои чунин тӯбҳо муборизаи хуб бурда наметавонад. ӯ мавҷи дуюми ҳамларо Фирдавс Али Назаров бартараф кард. Айдан Окран аз масофаи дур зарба иҷро менамояд. Бисёр хавфнок аст ин зарба низ. ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев ишора мекунад ба муҳофизатгарон ва нимуҳофизатгарони такягӯҳӣ ки чӣ тавр онҳо сон имкон медиҳанд ки аз ҳамин гуна мавқеъ бозингари Равшан зарба занад. аслан канори чапи хатти дифоъ холӣ монд ки Тоир Маладустов фирор шуд ва пасро ҳам дар сатҳи зарури анҷом дод Маладустов. аммо истифодабари имконият аз ҷониби Эммануэл Мваненго дар сатҳи паст буд. вагарна аллакай Равшан метавонист ки ҳисобро кушояд ва пешсаф гардад. энокарити аз паҳлӯ тела дод ба гумонам бозигари Равшанро, аммо довар дар ҳамин ҳолат ба ҷуз аз мубориза дигар чизе намебинад. Евгений Гриценко Шаҳрёри Иноятло. Муҳаммадшариф Саидхоҷа. Муҳаммадшариф дар рақобат муқобили Хуҷанд аз як вазъияти стандартӣ зарбае зад ки ногаҳонӣ буд барои дарвозабон, ғайри интизор ва тӯб ба стӯи дарвоза бархӯрд. чун аз масофаи дур буд, бештаре аз бозингарон ва инчунин дарвозабони Хуҷанд низ партобро интизор буданд. аммо Муҳаммадшариф зарба иҷро кард ва қариб буд ки албатта аз ҳамин масофаи дур ҳам гол занад. андак омад накард. Холмурод Назаров тӯбро ба дарвозабон равон мекард. Гриценко маълум аст ки дар аксул ҳуҷумҳо бозӣ карданӣ аст. Хатлон онҳо худашон пеш намераванд, имкон медиҳанд ки Равшан ҳуҷумҳояшро ташкил кунад. бозингарони хатти ҳуҷуми Хатлон аз маркази майдон фишорро шурӯъ мекунад. ба иштибоҳ роҳ медиҳад Раҳматшор Аҳмадзода. гузариш аз канори чапи майдон Сорбон Афғонов дуртар тӯбро сар дод. гарчанд ки майдони варзишгоҳи Пахтакор сабз менамояд, аммо ноҳамвориҳо зиёд ҳастанд. ҷойҳои бесабза низ зиёд аст. аз
телевизорҳо низ вазъи майдонро дидан мумкин аст. айни замон танҳо якчанд варзишгоҳе аз дар Тоҷикистон ки чаманзораш нисбатан хуб аст. албатта ин нефтяни ки ноҳияи рӯдакӣ аст. варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолият дар Хуҷанд ва айни замон варзишгоҳи хонагии Равшани Кулов, варзишгоҳи марказии шаҳри Кулов. пас аз таъмир ва коркарди зиёд чаманзори ин варзишгоҳ низ хуб шудааст. Айдан Окран пас ба Раҳматшоҳ Раҳматзода. Раҳматшоҳ аз масофаи дур зарба иҷро менамояд, бармегардонад. Дарвозабони хато як зарбаи дигари Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа. сад гузошта шуд. аз оғози рақобат дарвозабони Хатлон Аҳлиддин Ҳабибуллоев кори зиёд дорад. аллакай ду зарбаи хавфнок сӯи дарвозаи ӯ иҷро гардид. якаш аз масофаи хело наздик, дигаре аз масофаи дуртар. Ярбора Раҳматшоҳ мисоли ба канори чап Шаҳрёри Ниятулло. Муҳаммад Шариф дурбар мегардад ба Раҳматшоҳ Раҳматзода. имрӯз ин бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ дорад дасти Равшан. Окран ба иштибоҳ медад. Айдан дарвозабон бошад, хело дур баромадааст. дарвозаи Равшан холӣ аст. бояд ки зарба иҷро бигардад аз ҳамин мавқеъ. истифода бояд бурд. наметавонад ба дарвозаи холӣ Равшан гол занад. бозингари Хатлон бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. аз тарафи чап фирор мешавад Акпак Крис Эмануэл. аммо сари вақт Гритсенко ба ҷои худ бармегардад ва иштибоҳи худашро ҷуброн кард. бояд гуфт тамошобини азиз ки барои ман нофаҳмо аст барои чӣ дарвозабон аз ҷои худ баромад вақте ки талафоти тӯб дар масофаи хело дур аст. партоф иҷро карда мешавад ба ҷаримагоҳ. Фирдавс Али Назаров ҳоида бозӣ нарошуд муқобили Фирдавс. вазъияти стандартӣ Фирдавс Али Назаров. партоби хуб иҷро кард Фирдавс. бартараф гарда шуд ин ирсол. мо дар мавриди бозиҳои охирини дастаи Хатлон гуфта гузаштем. метавонем ёдрас шуд бозиҳои охирини Равшанро ки даста се бозӣ аст ки бохт накардааст. аммо дар миёни се бозӣ дутояш мусови анҷом ёфта. ҳуҷуми Хатлон Энок Арити зарба мезанад. чамон сахт нест ва Гритсенко осон тӯбро ба даст мегирад. Равшан мусови бо Регартадаст бозӣ кард ва дар даври охирин бо Хуҷанд дар миёни ин ду бозиҳо бошад бар Регартадаст 3-1 ғалаба карда буд. пеш аз он бошад бохт аз дасти Эсхата буд 0-3. аммо гуфта мешавад ки иллати асосии бохт кардан аз дасти Эсхата он буд ки пас аз рақобат муқобили Истиқлол Равшан барқарор шуда натавонист бозингаронаш. яъне ки онҳо пеш аз он дидор муқобили Эсхата бар Истиқлол 1-2 зафар ёфтанд, аммо дарҳол дар даври навбатӣ шикаст хӯрданд. яъне ки дастаи қавитарини Тоҷикистонро шикаст доданд, аммо аз дасти Эсхата мағлуб гардидан чандон фаҳмо нест. аммо худи бозингарон мегӯянд ки барқарор нашудем ҷисман. дар маркази майдон бозӣ Айдан Окран имрӯз чандон аз арас нест. ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медад ин бозингар. Миров
پس با کنار راستی میدان از این باشد روزی محمد عبدالرحمانов است. عبدالرحمانов پرتاب اجرا می‌نماید با انوک اریتی برای مبارزه و موفق می‌گردد. اریتی پرتاب تو با جریمه‌گاه گریتسنکا اوسان تو رو با دست می‌گیرد. هم قد گریتسنکا بالا دست هم با دست حق بازی کردن دارد. شهریار ایناتولا از کنار چپ فرار می‌شود و ملادوستوف خود بازی ور نشده است مقابل مواد شریف سید خواجه و علاوه بر این عود با فایده خطلون تعیین می‌گردد. فیلس علی نظرف دور پرتاب میکرد از اوت، اما کسی نیست از سید خطلون که برای این پرتاب مبارزه برد. رحمتشور احمدزاده از روی مشاهده ایمان چند بازی که او در حاصلات گذراند این موسم و چند بازی که در حیاتی روشن هنرنمایی کرده است، پرتاب‌های دیاگونالی را بسیار دوست می‌دارد رحمتشور احمدزاده. هر دفعه که حجت هست حجت نیست کوشش می‌کند که پس دیاگونالی با کنار مقابل پس دراز انجام بدهد. نه همیشه البته لازم است چون پس وقتی که نفر نزدیکتر خالی‌تر است و در موقع بهتر است باید که با نفر نزدیکتر این بازی کرد. اوفوری والنگا پس با طرف راستی میدان که اونجا مواد شریف سید خواجه کشته شده است. رحمتزاده پرتاب با ساموئل اوفوری بده بازی رو کردن شاید مقابلی امانوئل معبوها ارسال تو با جریمه‌گاه در مرحله دوم چمپیونات تویر مومینوف بیشتر باور کرده است با امانوئل موفاننگو، اما برای رقم 30 که قبلا در بیشتر از بازی‌ها او را عموما به میدان وارد نمی‌کرد. در رفت جامعات‌ها و در رفت بازی رفیقانه مقابل باشگاه‌های ازبکستانی تویر مومینوف این بازیگر را دید که واقعا هنری بلند داشته است و اکنون او را همچون علاوه از استفاده می‌برد در میدان. اکبر تورایف باشد که در حالت خوبی ورزشی نیست، عموما در حالت سال بازی نکرده است در لیگ عالی در حالت روشن. امروز از بازیگران این نوی دسته که در اوزان گزارش‌های تابستانه پیوست شدند تنها رحمتشور احمدزاده در حالت اساسی است و خلاص. مسرور قیام‌الدینوف، کاملجان حاتموف و خود اکبر تورایف در حالت ذخیروی باقی مانده. ارسال توپ با جریمه‌گاه از حد بلند به نتیجه. دسته خطلون باشد کدام بازیگر را جلب کرد. از همه دسته کم فعال در روزانه گزارش‌های تابستانه همین دو بازیگر همین دسته خطلون بود. خود اهل‌الدین حبیب‌اللهیف اومد در زبان که زمان روی اکران ما شما است و اکپا کریس محافظتگری مرکزی تمام دیگر یگان بازیگر جلب نگردیده است. آفساید در حالت نوبازی ایستاده است. امانوئل موفاننگو ضمن قبول توپ روزی محمد عبدالرحمانов دیگر برای روزی محمد است.
аут нодурустиҷиро гардид, барои ҳамин доваришро кардааст ки зимни тӯбро партофтан пӯяшро бардошта буд Энок Арити. мавқеи Энок Арити шахсан барои ман нофаҳмо аст дар майдон айни замон, зеро ки ӯ аввалавари марказӣ аст, аммо як ҳолат дар канор мебинем, як ҳолат дигар боша дар марказ аст. дар умум ду ҳамлавар дар майдон ҷо додааст Асилдин Ҳабибуллоев. ин худи Сунатулло Исмоилов аст. Энок Арити. Сунатулло Исмоилов то ҳол ягон маротиба барои туп хуб мубориза бурда натавонистааст. бештар бе туп бозӣ дорад ин футболбоз. партоби туп ба ҷаримагоҳ. Аҳлиддин Ҳабибуллоев бисёр осон аз мавқеи худ пештар баромада тупро ба даст мегирад. Ваненго Маъбуа тӯбро аз даст медиҳад. Беқоида вайрон ки тӯбро буда бозигарони Хатлон аз масофаи дур зарба иҷро мегардад. нолозим буд ин зарба. ишора мекунад ҳамасагон ба Сорбон Афғонов, зеро ки се нафар кушода мешуд барои қабул кардани ин пас, аммо Афғонов тасмим гирифт ки аз масофаи дур зарба занад. оғози ин бозӣ чандон рангин ва ҷолиб нест. барои мисол бозии Равшан муқобили Хуҷанд ба маротиб ҷаззобтар буд, зеро ки Хуҷанд зеботар бозӣ дошт дар оғози рақобат. айни замон бошад мушкил бозӣ дорад Хатлон дар роҳандозӣ кардани ҳамлаҳои худ. Равшан бошад наметавонад ба таври дуруст тӯбро ба ҳамлаварон расонад. талошҳо зиёд аст, кӯшишҳо воқеан ҳам ба чашм мерасанд, аммо ҷолибият ва ҷаззобият нест дар майдон. ва нигаронкунанда ин аст ки ду дафъа аст ки муҳофизатгарони марказии Равшан тӯбро аз даст медиҳанд, дар ҳоле ки аз ақибашон танҳо ду муҳофизатгарони дигари Равшан мондаасту халос. монанди ҳамин ҳолат. хобуров Назаров довар маҷбур мешавад ки бозиро манъ кунад. Айдан Окран дар маркази майдон афтидааст. магар Сорбон Афғонов ба пӯи Айдан Окран задааст ё на? довар хелам наздик истода буд, барои ҳамин қоидавайронкуниро надиду. қоидавайронкуниро надид маъноиро надорад ки қоидавайронкунӣ буду надид. маъноиро дорад ки дар ҳамин ҳолат ягон қоидавайронкунӣ аз ҷониби бозигари Хатлон ба қайд гирифта нашуд. Офурӣ пас ба Раҳматшор Раҳматзода. Эммануэл Маъбуа тӯбро ба Айдан Окран мегузорад. ирсоли тӯб ба тарафи Тоир Маладустов. мубориза барад Тоир ва охирин ба тӯб расидааст бозигари Хатлон. барои ин ҳам зарбаи кунҷӣ таъин карда мешавад.
رسول توپ به جریمه‌گاه خودی انوک اریتی هم ماور کمک می‌رساند در برطرف کردن این پرتاب. باز یک رسول دیگری محمد شریفی سید خوجا این دفعه کوشش کرد که پاس تیروسو انجام بدهد اما موفق نگردید. خودی بازی را مقابل تورجان تقویزاده ویران میکند. این دفعه از مسافه دورتر محمد شریفی سید خوجا پرتاب اجرا خواهد کرد. پرتاب تو به جریمه‌گاه ضربه نهایی زده توانستند بازیگران روشن. خالمراد نظرов بود که خود را قطع کرده به طرف با مشکلی به توپ رسید اما ضربه عموما دقیق نبود. خیلی بلند از دروازه توپ میگذرد. امکان برای خطلان زمان ضربه و گریتسک سری وقت چند قدم عقب گذاشت و نیتی هماوری خطلان را خوب فهمید. علاقه خطلان سیمین مراتبه است از حساب من که امکانات بهتری گلزنی دارد در حالی که روشن تا به حال یگان فرصت پیدا نکرده است. در عکس هجوم خطرناک بازی دارد خطلان اما باید که امکاناتشون رو استفاده برد زیرا که قانون فوتبالی رو هیچ کس بیکار نکرده است. اگر از امکانات گل نزنی حتما به دروازه گل خواهند زد. محمد شریف باید قید کرد که اردوی دسته ها در مرحله اشگنی‌های جام تاجیکستان بازی کردند. دسته روشن با حساب 3-0 توانست که باشگاه کوکتاش را شکست بدهد و با مرحله نوبتی گذرد. دسته خطلان باشد بر پرواز دستبال گردید با گل‌های کریس امانوئل کاکو و تویرجان تقوی‌زاده. همین طریق در دور چهارگانه‌های مسابقه که رقابت‌ها سنه 26 و 27 آگوست برگزار می‌گردند خطلان مقابل مهیر بازی می‌کند. روشن باشد ضد حاصلات باز آمد می‌کند با خطلان دو بازی پای هم مقابل دسته‌های لیگ یکم مبارزه می‌برد. روشن باشد دو بازی پای هم مقابل دسته‌های لیگ اولی. بازی دوام می‌یابد. باز بالای سری تویر مالدوستوف گذاشت. مالدوستوف در بازی مقابل خوجند که از هیئت ذخیره به بازی درآمد خیلی ضعیف بود در میدان. پاس‌هایش بیشترش نوانیق اما امروز در هیئت ریاسی به او جا می‌دهد طاهر مومینوف. البته سرمربی بهتر می‌داند که کدام شاگردش در کدام حالت ورزشی است چی سبب شد که ضعیف بازی کرد. اما از نفرانی که از کرسی احتیاطی به میدان برآمدند البته بازی رو گردان داده توانست محمد شریفی سید خوجا. تنفس دقیقه آبنوشی بنابر
حرارت بالای هوا داده می شود. نزدیکتر به دقیقه 30 هر یک رقابت در لیگ اولی. هوا واقعا خیلی گرم است. تقریبا 40 درجه گرمی است. اینجا خالی میمونه این نمیشه که نبرو توی اینی میبره استریچار میکنه سه کسی این زون خالی میشه دیگه میپرده تو باید سوژات کی میاخه بود دیگه بچه میبره اینجا خالی میشه چون تو میپرتن بایسو به ما سه نیست درآمده تو باید اینجا اصلی نبیبولوف درست میفهمد با شاگردان خود که وقتی محافظتگری کناری را میگذارند حتما باید که دفاعگران مرکزی حرکت کنند به همون طرفی که خالی مونده است این زمان تا که نقشه دفاعی پراکنده نگردد. بسیار خوب فهمده است از با امانوئل واننگو توهیر مومینوف با اشاره نیست زبانه که هر دویشان دونند. واننگو انگلیسی رو میفهمد، توهیر مومینوف با تاجیکی و روسی فهمونده میتواند. اما یک زبانی بین المللی است که به همگان دسترس است، زبانی اشاره. تلفظ با انجام رسد. دقیقه برای آبنوشی بازی دوام می‌یابد. متاسفانه بازی اندک مجرای دلگیر دارد، چون که قبلا قید کردم جذابیت و لحظه‌های خوفناک قریب که نیست در میدان. برای همین مجبور هستیم که قناعت کنیم با اون چیزی که دیده می شود. مالدوستف دو نفره گیر کردن تویر مالدوستف رو و اوسون تو برات از پوی را بودند. افغانوف پس به مرکز اولی جناب بازی میکرد در برای خطلون فرصت است این زمان یک بر یک ضربه اوبا اوی ندار اومد اشاره میکرد داور این گل است. خطلون پیش برای تماشاگران عزیز در دقیقه 32 رقابت با تلاش‌های بی‌واسطه اکپا کریس امانوئل چقدر خوب است صدیرای خود دو بازیگری روشن را گرفت، یکیش را با موقع گیری درست، دیگرش را باشد از سبب قوه جسمانی و مبارزه شدید در داخل جریمه‌گاه. اکپا کریس امانوئل باید گفت که گل اولین خود را در لیگ اولی تاجیکستان به ثمر می‌رساند. کریس اکپا از خالورد از طرف آسان فرار شد، مبارزه برد با ساموئل فوری، اما کریس اکپا توانست که به موقع ضربه‌زنی برایت پس از ضربه توپ دو دفعه به هر دو ستون‌های دروازه روشن زد و نهایت خط را عبور کرد. اولی بازی کرد. در راهروی تکلیف ببینیم که واقعا از خط دروازه تو گذشته بود یا نه. اینجا نه. بدونید اندک شبهناک است همین گل. من قضاوت نمیکنم اما پورا تو از خط گذشته بود یا نه همین چیز که مشکل تر است فهمیدم. خب تکه میکنه به قرار برآورده داور باشد که گل. اما میدونید همون جایی که کمی خاک پوشیده می شود برای دروازه‌بان خیلی کمک کرد برای کریس اکپا، زیرا که اگر با همونجا نمیزد سمتی حرکت توپ تغییر نمی‌یافت. یعنی ببینید توپ پس از زدن به ستون دروازه تماما دیگر سو میرود، اما با همون جای خاک پوشیده میزند دود مسیر توپ تغییر می‌یابد و به دروازه وارد می‌گردد. تو یک اندازه اومد هم کرد به خطلون. اما دفاعگرانی مرکزی روشن بازی ضعیفتره که محافظت کرده میتواند همه میگونه بازی ببینید میزند و تغییر می‌یابد مسیر تو 100%. شریفی سید خوجا
و در بازی مقابلی ویران کرده شد. با اون بازی که روشن این زمان در هجوم نشان داده است، باوری دارم که در قسم دوم در حال جوزپ اکومادی را خواهد با بازی در آورد. توی رومینوف ناسکف مقابل دسته که رو تربیه کرده است امروز بازی دارد محمد جان ناسکف دست پرورده مکتبی خطلون است. او توپ دستی بازیگری خطلون میرسد. این تونی کریستیان دودزی است. تماشا احمد زاده پاس به کنار محمد جان ناسکف در بازی مقابل خوجند بازی نکرده بود. اما با میدان برآورده است. تو را عطای رومینو پرتاب جریمه‌گاه توپ از میدان بیرون نشده است. افغانوف درست پرتاب ایجاد کرده نمیتوان بازیگران روشن با جریمه‌گاه. دیگر بار توپ در اختیار مهمان است. اوفوری فرصت برای مالاد دوستов ضربه و باز هم برمیگرداند. اهلدین حبیب‌اللهیف دو دفعه است که نجات بده دسته خود را از گل صد فایزه. باز یک سال دیگر این دفعه نیز برطرف کرده می شود. برای معلومات اهلدین حبیب‌اللهیف پسری اصلدین حبیب‌اللهیف است، سرمربی باشگاه خطلون. چون که من قید کردم در آغاز رقابت فرصت در عکس هجوم انتظار می شود دسته خطلون و نهایت در عکس هم توانستند که گل زنند. بسیار مبارزه خوب برد در جریان همان هجوم کریستیان مانوئل اکپا و توانست که دسته خود را پیش ببرد. نخستین گلی خطلون در 5 بازی اخرین. و در بازی ویران کرده می شود مقابل بازیگری روشن محمد ناسکف. ضربه و پای ناسکف خیلی سخت بود است که تا حال از جای خود برخواسته نمیتواند و طبیبان دسته مجبور میشوند که به میدان برآیند. واقعا خیلی سخت زد به پای ناسکف بازیگری خطلون تورسو کریستیان دودزی و تنها با مشکای پای دودزی ببینید و مشکای پای ناسکف فهم میشود که برای چی در این برخورد محمد ناسکف اینقدر سخت لط برداشت. خالمراد نظرف اوفوری
پارتابی تو با جریمه‌گاه مبارزه برد مالادوستوف. انوکاریتی گزارشی زیبایی او از بین دو بازیگرانی روشن، اما پاسش خطا می رود. اوفوری اکنون خودی ساموئل پیش فرار می شود. پارتاب با سوی البته نیت بود که امانوئل موفادنگو اما دقیق اجرا نکرد پاس خود را. دفاعگری مرکزی روشن. در این موسم دسته خطلون در 15 بازیش یگان مساوی ندارد. 11 باخت و 4 غلبه. البته یگانه دسته است در لیگ اولی که به مساوی است. در همه دسته ها حداقل یک تایی مساوی دارند. حداقل روشن باشد 6 پیروزی 7 مساوی و 2 باخت. دسته از همه سر مساوی محض روشن است. بازی دوام می‌یابد. 5 دقیقه دیگر می‌ماند تا انجام وقت اساسی قسمی اول. با نظر داشتی تنفس برای آبنوشی و جشنگیری از گل و دیگر تنفس ها بیش از 2 دقیقه داور اضافه خواهد کرد حتما و با انوکاریتی کورتیزر نشان داده شود. ببینید که چقدر مبارزه شدید می‌برد بازیگری خطلون. فوتبال نظرف با غضب اومد این زمان، زیرا که خود بازی را مقابلی و ویران کرد فوتبال خطلون و نباید چنین رفتار کرد. البته فوتبال بازی کسبی در نظر دارم رفتاری خالمراد نظرف را. اصلا طبیعتا بسیار آرام است خالمراد نظرف، اما برای چی در این حالت با غضب اومده باشد نفهمم. محمد سید خوجا البته اینجا دعوی محمد شریف رو میفهمم، زیرا که خالی نشد بازیگری دسته رقیب. معذرت حملستش ایدن اکرم باید که یک قدم به طرف چپ بموند تا که کشوده میشد. دقیق در پشتی بازیگری خطلون ایستاده است و پاس رو انتظار میشود. کسانی که فوتبال رو اونقدر خوب نمیفهمند خیال میکنند که اینجا پاس محمد شریف خطا بود. نه، در اصل باید خالی میشد از پشتی بازیگری خطلون ایدن اکرم. خیلی ضعیف در میدان بازی رو ایدن اکرم. پارتابی بسیار ساده و پیشگویی شونده. بازیگری خطلون توانستند که اون را آسان برطرف سازند. با اشتباه را امیدیت اوفوری فویزی خطاگیری امروز خیلی زیاد هستند از جانبی بازیگران روشن، خصوصا از جانب نیم محافظتگران. نظرف در مبارزه باز ناکام می‌گردد. نه، در نهایت برای از پیر خودی توانست. سید خوجا موفادنگو نظرت این ایدن اکرم است. رامچور آمازوده ناسکاف مرکز پورا خالی مونده است از جانب بازیگران روشن. دور خواهی راکی رو بخواد گیرد یا آوت با فایده روشن و گل راکی آوت است. نه، نهایت قاعده راکی رو بخواد گرفت داور مقابل سنت الله عزیزف. واقعا سخت بازی کرد زیدیو امانوئل معبوها. احمدی نبیبولویف کسبای پدر خود را انتخاب کرده است. اهلیدین
Наслиддин Ҳабибуллоев худ дарвозабон буд дар гузашта. نه دروازه‌بانی بخش balki دروازه‌بانی منتخب تاجیکستان. اهل‌الدین نیز اکنون کاری پدر خود را در میدان دوام دارد. غفوری سطو عزیزف خال می‌رساند سطو عزیزف با بازیگران آشان برای توپ را بازی درآوردند و دوبار کارت زرد با او نشان می‌دهد در نتیجه. دومین بازیگری راوش خطلان است که با کارت زرد مجازات شدند. پیشتر انوکاریتی و اکنون شد اسماعیلов. اوفوری پرتاب به جریمه‌گاه. شریف سید خوجا حالت بازی رو به خود میگیرند دوباره. در افساید بوده است امانوئل مواننگام. برای چی کارت زرد با اوفوری نشان میدهند کارگردان؟ در کدام حالت ساموئل اوفوری قاعده بازی رو ویران کرده است که کارت زرد گرفت؟ راستی شاید خطا کرده باشند. سه دقیقه لو کرده میشد به وقت سی قسمی اول. در یک از حالت‌هایی که از مد نظر ما کمی دورتر ماند، ساموئل اوفوری با دوبار بحث کرده است. از همین لحاظ کارت زرد با هم نشان داده شد. نخست بازیگری روشن است در جریان امروزه که مجازات میگیرد با کارت زرد. ایدان اوکران یکی از ضعیف‌ترین بازیگران روشن است امروز در میدان. از جای خود سری وقت میبراید داگریتسه که با اشتباه راه داد ضربه و گل. 2-0 تماشابینان عزیز. امروز ماننده که بازیگران روشن را جادو کرده دست و پایشان را بستند که در حالت‌های عادی‌ترین به اشتباه‌های غیر چشم داشت را می‌دهند. طاهر جان تقای‌زاده از خطایی دروازه‌بان استفاده برد و گل دومی خطلان با ستون دروازه زده بعد دروازه وارد می‌شود. 2-0 زمینه اولی بگذارد خطلان برای پیروزی در این رقابت. من گفتنی بودم که سری وقت از جای خود میبراید، دروازه‌بان با توپ رو به دست میگیرد که نه، از بالای سرش گذشت. اوی 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 از این دیده خطایی بدتری دروازه‌بان رو تصور کردن ناممکن است باور کنه. از این بدتر تنها یک چیز میشد، دروازه‌بان با دروازه خودش گل زد. تمام. چطور بین اومد نمیگیرد که اینجا توپ زند اگر چقدر هوا میگیرد کجا باید قدم گذارم. خلاص 2-0 خطلان پیشرفت است و در قسم اول با تفاوت 2 گل دست غلبه میکند. باشار آمدزاده با احتمال زیاد آخرین امکانات است در قسم اول، زیرا که 3 دقیقه ضایع شدن خاتمه یافتند. سربال افالوف توپ را از جریمه‌گاه بیرون میکند. رحمتزاده از کنار راستی میدان
توفامو که توپ رو با گوجه میزنه تا محمد نسکف. فیراز علی نظرف توپ رو با بازی خود در آورد. و تمام با انجام رسد قسم اولی رقابت. تماشاگران عزیز صبح 2-0 است با فایده خطلون. سراول پس از نوکمی محافظتگران مرکزی بازیگران خطلون امکاناتی گلزنی رو پیدا کردند و در نتیجه اکبر کریس امانوئل حسابی بازی را کشید و در ادامه باشد دویرجان تقویزاده از اشتباهی کرده گریتسنکا توپ دومی دسته را به ثمر رسانید. 15 دقیقه تلفظ تماشاگران عزیز. پس از آن برمیگردیم با ورزشگاه پختکار و گزارش مستقیم خود را ادامه میدیم. با میماند باوری دارم که بازی به مراتب جذاب‌تر میگردد زیرا که 2-0 خطلون پیشرفت است. روشن قصد پیروزی را دارد.
тамошобинони азиз, бармегардем ба варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар барои тамошои қисми дуюми рақобати Хатлон муқобили Равшан ҳисоб 2-0 аст ба фоидаи мизбонон. голҳоро дар нимаи аввали рақобат ба самар расониданд. ибтидо дар як аксулуҷум дар мубориза бо ду муҳофизатгарони марказии Равшан ба мавқеи зарбазанӣ баромад Крис Эммануэл Акпа. дар идома бошад дар дақиқаҳои охирини қисми аввал дарвозабони Равшани клуб Евгений Гриценко ба иштибоҳ дод зимни аз мавқеи худ пеш баромадан тӯб аз болои сари ӯ гузашт ва Тоҳирҷон Тағоизода ба дарвозаи холи осон тӯбро равон кард. ва ҷолиб ин аст, тамошобини азиз, ки Крис Эммануэл Акпа ба дастаи Хатлон маъз аз дастаи Равшан гузаштааст. ин бозингаре ки барои Равшан нолозим шуда буд ва бо ӯ шартномаро қатъ карданд, ӯ бошад ба Хатлон гузашт. ҳамин тариқ қасд мегирад аз Равшан бо голи задаи худ. бисёр хуб мубориза бурда истодааст ин бозингар. шаҳрёри Атло дар ин даста ягон тағйирот ба назар намерасад. биед мухтасар бори дигар ҳаятҳоро ба шумо маърифӣ созем. Хатлон дарвозабон Аҳлиддин Ҳабибуллоев аст, муҳофизатгарон Дерик Бона, Хушвақт Миров, Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, Сорбон Афғонов. хуб, ниммуҳофизатгарон аслан Сорбон Афғонов дар хатти ниммуҳофиза аст, Фирдавс Алиназаров дар дифоъ аст, Тоҳирҷон Тағоизода, Кристиан Додзи, Сунатло Исмоилов, Энок Арити ва худи Крис Эммануэл Акпа. сармураббии дастаи Хатлон Асалиддин Ҳабибуллоев аст. гузариши олии Крис, хуб мубориза мебарад ин бозингар ҳар дафъа. Эммануэл Маъбо аз по меафтад, қоидаи бозӣ вайрон шуд муқобили ӯ. корти зард бар Аҳмадшор Аҳмадзода нишон дошт тамошобини азиз ва медонед дар такрор бибинем. воқеан қоидаи бозиро то кадом андоза сахт вайрон карда буд Раҳматшо. инҷо қоида вайронкунӣ нест. ин шуд қоидаи бозӣ вайрон шуд. барои ҳамин амалаш пешпо дод ба Сорбон Афғонов, капитани Хатлон. хуб, ҳайати Равшан инчунин бетағйирот аст. дарвозабони Евгений Гриценко, муҳофизатгарон Хулмурод Азаров, капитани даста Самуэл Офори, Раҳматшор Аҳмадзода ва Муҳаммаҷон Насков. корти зард ба Сорбон Афғонов нишон дада мешавад. шаҳрёри Атло инчунин дар хатти дифоъ аст. муҳофизатгарон дар марказ Айдан Окран, Эммануэл Маъбо, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва ду ҳамловар Тоҳир Маладустов ва Эммануэл Муваненго. сармураббии дастаи Равшани клуб Тоҳир Муминов. ин бозиро бошад каме дорад истоддоворон бо сардории Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа вазъияти стандартӣ. голи тезкор бисёр муҳим аст дар қисми дуюм барои дастаи Равшан. ҳуҷум ба дарвозабон ба қайд гирифта мешавад. барои ин қоидаи бозӣ вайрон гардид. табибон даъват мешаванд зуд ба ҷаримагоҳи даста. якбора ду бозингари Хатлон осеб бардошта афтида аст. Фирдавс Алиназаров аст ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев. ба по бармехезанд. ҳардуи бозингарон метавонанд ки рақобатро идома бидиҳанд. ҳар як бозингари осеб бардошта дар Хатлон баробари
талафоти даҳшатовар аст, зеро ки умуман шумораи бозигарон дар дастаи хатлон хело кам аст. феълан дар ҳайати захирави 4 ё 5 нафар аст ки на ҳамаашон бозигарони дастаи асосӣ ҳастанд, баъзашон аз ҳайати ҷавонон ҷалб гардиданд. барои ин бозигарони хатлон бояд ки то як андозаи худро ҳам эҳтиёт кунанд. از کناری راستی میدان هجوم خطلان پارتوب صورت میگیرد به جریمه‌گاه. مورد نظرف در موقع درست قرار داشت. هجوم خطلان دوام می‌یابد. سوربان افغانov از کنار سوربان افغانov پیشنهاد ندارد برای پاس دهی و ضربه کنجی کار میکند از این وضعیت. پارتوب توپ به جریمه‌گاه از همه بالاتر جایش کرد بازیگری خطلون، اما با توپ رسیدن نتوانست. باز یک پارتوب دیگر وضعیت خوفناک تویرجان تقوی‌زاده ولی گل دوم خطلون از خاطر رسانه شامو ضربه تابناک نتوانست دقیق ضربه رساند. تویرجان تقوی‌زاده وضعیت خوفناک هم بود واقعا. توپ از پاول دروازه گذشت. умуман бозӣ ҳамоварони равшан назаррас нест. чи тои маҳмудов чи Эммануэл Муваненго дар оғози рақобат як ҳолате буд ки Маҳмудов аз канори рост партов иҷро мекард ба Муваненго. Муваненго дар ҳолати 1 бар 1 зарба зад сӯи дарвоза, аммо Аҳлиддин Ҳабибуллоев онро баргардонд. агар раваду дар ин рақобат Хатлон ғалаба кунад, пас фикр мекунам ки беҳтарин бозингар дар майдон метавонад Аҳлиддин Ҳабибуллоев эътироф шавад. амирҷони фаррухзод ва ҷозеф акомад омодагӣ дастоданд барои баромадан ба майдон. дар ҳафтаи мавсим як бозие буд ки равшан бохт мекард, аммо камбек карда ғалаба ба даст овард. рақобат муқобили регартада аст. Муҳашариф Саидхоҷа аз масофаи дур зарба мезанад. зарбаи чандон сахт нест, гарчанд дақиқ ҳам буд ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев осон тӯбро ба даст мегирад. می‌دانید از لحاظ تاکتیکی مشکلی اساسی равшан дар چی است؟ بین خط محافظه و نیم محافظه، بین خط نیم محافظه و خط حمله فاصله خیلی کلان است. زیچ بازی ندارند بین هم. سلام از میدان گرفته باشد امانوئل مواننگو با جای جوزف اکامادی با بازی می‌دارد و امیرجان فرخزاد باشد با جای طاهر مالادوستов. انتظار میشد مالادوستов که هرچی زودتر رقم‌های وصل کرده شوند از جانب دواری چهارم در تابلو. خب تغییرات همچنین فرخزاد بازیگری کلاری اکنون بازی رو در میدان دوام میدهد با جای مالادوستов. هر دیار داورانی وصل کرده شدند در میدان.
Сафло Исмоилов, пас ба пеш. ҳуҷуми ҷавобӣ равшан аз канори рости майдон Амирҷони Фаррухзод суръатафзоии ӯ партоб иҷро мекунад. Партоби пешгӯӣ шаванда ва бозигари Хатлон бо ичро кардани мавқеи дурусти ҳолатро бартараф месозад. хушвақт мерафт буд ки зидди Амирҷони Фаррухзод хуби созагаронӣ намуд ва ҳолатро бартараф кард. зарбаи кунҷӣ рисоли ту ба ҷаримагоҳ бартараф карда мешавад. Айдан Окран тубровандасаш мегузорад дар қисми аввал яке аз заифтарин бозингарон дар ҳайати равшани клуб маҳз Айдан Окран буд. Бозингаре ки то ба талаффуз дар чемпионат яке аз беҳтаринҳо буд дар дастаи равшан. дар бозии гузашта умуман бозӣ накарда буд. имрӯз бошад дар ҳайати ӯро ҷой дорад. маълум аст ки дар ҳолати хуби варзишӣ нест. Насков партоб иҷро менамояд ба ҷаримагоҳ аз ҳад баланд. имрӯз ҳама бозингарони таърифӣ равшан заифанд дар майдон. Чи Евгений Гриценко, чи Айдан Окран ва чи Самуэл Офорӣ. зеро ки дар голи аввали Хатлон 100% халал расонда метавонист Самуэл Офорӣ, аммо аз ҳисоби мавқеи дуруст нагирифтан, аз ҳисоби муборизаи хуб набурдан Крис ҳамловари Хатлон дар бозии имрӯза тавонист ки гол занад. Офорӣ қариб буд ки ҳамловари Хатлонро бозингарони равшан бо пас таъмин кунанд. магар дахал бозӣ карда дар маркази майдон Эммануэл Маъбоа муқобили Фирдавс Алиназаров. Амирҷон Хоркашев аморо аз азди худ дур мекунад ва омода аст ки корти зард нишон медиҳад ба Эммануэл Маъбоа барои ин қоида вайронкунии дағал. ба гумон ки пӯяшро аз болои пӯи Алиназаров гузошт Эммануэл Маъбоа. аз ҳамин ҳисоб дағал бозӣ ба қайд гирифта шуд. сараввал Холмурод Назаров мубориза бурд. бале 100% ин корти зард аст. довар қарори дуруст мебарорад. мебинад ки ба ту бозӣ карда наметавонад Маъбоа, аммо байнамигоҳ накарда пои худро баландтар мегузорад аз пои рақиб ки инҷо эҳтимолияти осеби ҷиддӣ бардоштани бозингари Хатлон хело баланд. дар сурате ки равшан дар ин бозӣ мағлуб шаваду Файсканд дар бозии худ пирӯзӣ ба даст биёрад, бояд қайд кард ки Файсканд муқобили Куктош бозӣ дорад. пас Куктош аз равшан боз мегузарад. дар умум як бора эҳтимолияти аз зинаи сеюм ба панҷум фароматан хело зиёд аст барои равшан. агар эсхата бар Хуҷанд зафар ёбад, имтиёзҳош баробар мешаванд бо равшан ва аз ҳисоби бозиҳои байниҳамӣ эсхата бар равшан бартарӣ дорад ва инчунин Файсканд агар пирӯзӣ ба даст биёрад.
дар даврҳои такрорӣ ба мо ҳолати қоидавайронкунӣ нишонда мешавад ки ҷои шубҳа нест барои чӣ ба Эммануэл Маҳбуба корти зард нишонда шуд. акнун дар майдон чӣ қояе доранд бозингарони Хатлон муборизае баранд баҳри нигоҳ доштани бартарӣ ба даст овардаашон. тафовути 2 голро дар пахтакор медонед баробар кардан хеле мушкил аст. Амирҷони Фаррухзода аз ҳад дур тубро сар медиҳад. аслан пас ба он низ чандон хуб иҷро нагардид, зеро ки бояд на ин ки ба по пас медад, балки ба ҷои хулӣ Ҷозеф Акомади пас медод. ҳамин чизро ҳам нишон медиҳад Амирҷони Фаррухзод ки дар ҳоли суръатафзоӣ тубро ба по додан чандон дуруст нест. маълум аст ки барои чӣ пештар аз мавқеи дарвозабон футболбозони Хатлон тубро авозӣ медароварданд, зеро ки Аҳлиддин Ҳабибуллоев наметавонад то андозаи зарурӣ сахт тубро пешравон кунад. Офурӣ партобаш ба тарафе ки куллан холӣ мондааст, ягон нафар нест. албатта зери фишор ба ин иштибоҳ роҳ дод. мухлисони равшад ки аз бахши муқобили мухлисони Хатлон нишастанд, фаъол мегарданд, кӯшиш кардаистанд ки дастгирӣ намоянд дастаи дӯстдоштаи худро. дар ин бозии муҳиме ки чандон хуб ва барур сипарӣ нашуда истодааст барои даста. дастгирӣ воқеан лозим аст. аммо бори дигар ман савол мекунам ки барои чӣ аз аввал ба бозӣ надороварда буд Ҷозеф Акомадиро тои Руминов. исоли ту ба канори чап Мошариф Саидхоҷа аз по меафтад, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов қоидаи бозиро вайрон кард. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ партоби бисёр мувофиқ аст, аммо Аҳлиддин Ҳабибуллоев бисёр осон тубро ба даст мегирад ва илова бар ин якчанд сониya дар замин мехобад. маълум аст ки ин як роҳи вақткашонӣ аст. дуар метавонад ва асос ҳам дорад барои корти зард нишондан ба ин дарвозабон, зеро ки чандумин дафъа аст ки такрор ба такрор ҳамин амалро такрор мекунад. Мамаҷон Асков саросиён мешаванд бозингарони Равшан. ҳоло вақт хело зиёд аст, бояд ки тадриҷан ҳуҷумро бо як мантиқ ва як мазмун ташкил кард. ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ворд мубориза дур бубинед ки капитан акнун дар ҳар як ҳуҷум ширкат меварзад, дар мавқеи одатии худаш нест. кӯшиш карда истодааст ки ҳамаворо тақвият бахшад. агар дағал карда гӯем дар майдон бозӣ мурда аст. умуман Хатлон ҳуҷум намекунад ва ба рақиб ҳам имконият намедиҳад ки ҳамла намояд. Равшан ҳам дар хати ҳуҷум бисёр заиф аст имрӯз, ба истиснои ҳамон ҳолате ки ман қайд кардам дигар ягон вазъияти воқеан хавфнок набуд. вайрон кард Хулмурод Назаров. Торсу Кристиан Додзи. охири ба ту бозигари Хатлон расида буд. На, даваришро мекард ки бозигари Равшан расидааст барои ин зарбаи кунҷӣ. бозигарои ҳайати захиравӣ Хатлон вақтаи худро гарм мекунанд.
بازیگرانی کم است، اما همه اینها تجربه در دسته خطلان بازی کردن رو دارند. چی در زبان سفرمد غفورов چی سعید بزرگov که پیشتر فوز اساسیان به حساب میرفت. سراتلا عزیزов اینچنین رستم جان کوچکارов نیم محافظتگر. امیرجان فرخزاد بازیگران روشن باید خوب فهمند که هر یک قاعده ویرانکنی که از جانب اونها کرده می شود به ضرر اونها است، که وقت می رود. بازیگران خطلان کوشش میکنند که وقت را باز هم کشاله دهند. اگر برای برخواستن 3 ثانیه کفایه باشد اونها 10 ثانیه از جای خود برمیخیزند و این همه وقت است. این زمان گذشتن وقت با فایده خطلان است. دسته میتواند که با گذشت 7 رقابت نهایت پیروزی به دست بیارد. امیرجان فرخزاد از کنار راست گزارش میکند و محبوب توپ رو با محمد نسکف میگذارد. ساموئل فوری پرتاب از سوی جریمه‌گاه خونرود نظرف ایدان اوکران شهرانی اطلاع مجبور میشد که توپ رو برگرداند با ایدان اوکران، زیرا که یگان نفر آزاد نیست در خط هجوم. اوفوری بسیار با کنار راست میدان این پاس دیگران عموما نالازم بود. محبوب پرتاب با جریمه‌گاه باز هم نوانیق نسکف خوبتر بازی کرد در هوا. در اختیار بازیگران روشن میموند. خود بازی رو ویران کرد امانوئل محبوب وقتی که توپ رو از دست داد. امروز بازیگران خارجی خطلان بازی خوب نشان دادند. خود رو بالا میبردارد بازیگر روشن دادم این قاعده رو که با قید میگیرد. دوار مسرور قیام دینف بازیگر نوی دسته که در رقابت گذشته مقابل خوجند در اتیاسیون رنمایی کرده بود، اکنون با میدان ورود میگردد با جای امانوئل محبوب. Алдинави Булоев ирсоли ба сӯи Энок Арити. Энок Арити низ дар канори худ имрӯз бозӣ бобарор дорад. Инро бояд ҳатман қайд намоем. чанд дафъа аст ки пас аз гузаришҳои ӯ хатари зиёд эҷод мешавад дар назди дарвозаи Равшани Кулоб. дағал бозӣ карда шуда ин замон ва корти зарди навбатӣ омода мекунад довар ё на. бале ҳамин тавр ҳам аст. корти зард ба Дерик Бонна.
ارسال توپ به جریمه‌گاه. ساموئل فوری ضربه زدن میتواند دور تو را میکنه. بازیگران خطلون میدونند که اونجا از نفر که مبارزه برده میتواند. تو امید داریم که این دفعه توپ را از سر خود سر نمیدهد گریتسنکا. ناسکوف وقت کمتر میماند برای این باید چی تا بازیگران روشن برای حداقل یک گل زدن. یک گل زدن البته در ادامه بازیشون آسان‌تر میشود. آفساید. کریس امانوئل در آفساید توپ رو قبول کرد. دستا رو با آبنوشی روان میکند داور بگونم. نه تنفس نیست. سنتوا اسماعیلوف از میدان گرفته میشود. تماشاگران عزیز چندان بازیش نظر است نبود. این باز رو با جای شد سنتوا عزیزوف تحت رقم 22 با بازی می‌دارد. نزدیکتر به خط نیم افسر بازی خواهد کرد سنتوا عزیزوف. در خط هجوم تنها یک نفر میماند و خلاص. کریس امانوئل دورجو تقویزاده 4 نفر گیرد کردند. دور تقویزاده را بازیگران روشن ماشری سید خوجا حسابی تکنیکی بلند خود از بازیگر میگذرد. ادامه هجوم آشان از کنار چپ پرتو به جریمه‌گاه. فرخزاد مسرور قیام‌الدینوف معچریف سید خوجا با توپ از تو فرصت برای ضربه زنی از سنی زمان معچریف قید بازی دقل ویران شد. از روی سرباد افغانوف از سه بازیگر خطلان چقدر ماهرانه رها می‌یابد محمد شریف سید خوجا و موقع بهتری برای ضربه زنی برای خودی محمد شریف. سلمان افغانوف از جای خود برنخسته است. اینجوری مسرور قیام‌الدین فیزیستوده است. کی ضربه بزند؟ با فکر که محمد شریف سید خوجا ضربه ایوب تو با سر یکی از بازیگرانی که در دیوار دفاعی ایستاده بود میرسد و از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی تو با جریمه‌گاه. همه ارسال هوایی رو بازیگران خطلان برطرف کردند در دوام این رقابت. خلورد نظرف ضربه میزند و برمیگردد اهل‌الدین حبیب‌اللهیف. آفرین میگوییم به دروازه‌بانی خطلان در بازی امروزه. گریتسنکا ساموئل فوری محمد شریف در این مبارزه موفق نمیگردد. افغانوف دورجو تقویزاده پس مکان راست میدان که اونجا خالی تر است. اولی بازیگذاری کرده میشود. انوک اریتی باز یک پرتاب دیگر برای با توپ بشود. این بازیگر خود بازی ویران شد. از جانب شهریار عنایت‌الله
تصور کنید دسته که از نام تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بازی کند. در رقابت مقابل آخرین دسته جدول 2-0 باخت کرده است. من هیچ باور ندارم راستی که در دقیقه‌های باقی مانده روشن با این گونه بازی سور برابر کرده تواند. ضربه جریمه‌ای تورجان تقوی‌زاده راستی دروازه‌بان توپ روان میکند. در بازی مقابل رگرتاد است که در دوام 3 دقیقه 3 گل زد روشن کلوب. معلوم بود که گل پخته ایستاده است. یعنی بازی خوب است اما در آخر ضربه‌های دقیق نمیرسند. اساس و زمینه برای کامبک وجود داشت. در بازی امروزه باشد عموما قریب تیم می‌کنند هستند. در قسم دوم یگان حالتی خوبی برای گل زدن رو ندیدیم برای روشن. اکبر توراев در کنار میدان ایستاده است و نوبت خود را انتظار است. یک حمله‌ور دیگر را با بازی می‌دارد تویر مومینوف. اکبر توراев در میدان شهردار اینواتول را عوض میکند. حمله‌وری که در روزانه گزارشی تابستان با روشن کلوب پیوست شد. پیشتر در چمپیونات تاجیکستان بازی کرده است. او را خوب میشناسند مخاطبین فوتبال تاجیک، خصوصا مخلصان دسته اسخاتا. در اسخاتا او نرمایی برقرار داشت. پس از او را با سوپرلیگ ازبکستان دعوت کردند و اکنون برمیگردد به چمپیونات تاجیکستان. خطا ضربه میزند اکبر توراев. سربون افغانوف بمونه و اوسان توپ رو قبول کرد در مرکز میدان. تورجان تقوی‌زاده ایدان اکرم پرتابی با مرکز. اکبر توراев خوب مبارزه برده این زمان. خالمراد نظرف پس به کنار چپ میدان. جوزف اکامادی محمد شریف سید خوجا از طرف راست آزاد است. اکامادی اولان با توپ پرتاب اجرا می‌نماید. برمیگرداند نیلسون را محافظتگری دسته خطلان روزی محمد عبدالرحمانов. насков партоби ба ҷаримагоҳ зарбаи пуштнокӣ мезанад Моҳаммад Шариф Саидхоҷа. кори нав нест барои ӯ дар ҳайати куктош. ҳадиақал як голи пуштнокиро ман ёд дорам. ба пояш хуб нарасид туп. 10 دقیقه دیگر تا انجامی وقتی اساسی این رقابت که برای روشن بسیار مشکل سپری شده است. امیرجان فرخزاد برها میدن با جریمه‌گاه. امیرجان
باز یک ارسال دیگر، باز یک ضربه پشتاکی است. حرکت بهتری برای روشن، آفساید نیست. داور اشاره میکرد به مرکز میدان و جوزپ کامادی تناسب را کمتر میکند. 2-1. عجیب است که پس از همون ضربه پشتاکی بی‌قراره که اجرا کردند بازیگران روشن در داخل جریمه‌گاه، چطور توپ در از پای جوزپ کامادی موند. بردیگر متوجه میشویم. همینجوری فلوزات پرتاب اجرا کرد. خلمرود نظرف توپ خود ضربه زد. این اشتباه دروازه‌بان بوده است که اهل‌الدین حبیب‌اللهیف توپ رو به دست گرفت، نتوانست در اولین رسش لختش توپ رو گرفت و سر داد. جوزپ کامادی توپ خورده ضربه میزند و گل اولی دسته خود رو به ثمر میرساند. باز یک ضربه دیگر سوی دروازه روشن کلوب. افساید به خط گرفته میشود، زیرا که پس از ضربه توپ به نفر میرسد که در حالت نوبازی شده بود از هیئت خطلان. با استثنای همین وضعیت در عموم بازی بهترین نشان داد برای دروازه‌بان امروز اهل‌الدین حبیب‌اللهیف. نامزد با بهترین بازیگر رقابت هم محض او بود، اما اون اشتباهی که راه داد البته اشتباهی وزنین است. اگر روشن سو برابر کرد اشتباهی نابخشیدنی. نسکف مسروق قیام‌الدینов تدریجا پیش می‌گذارند بازیگران روشن. پس به کانال چپ ساموئل فوری چی فکر داره تماشاچیان عزیز؟ روشن میتواند سر رو برساند یا نه؟ بعضی از بازیگران خطلان خسته می‌نمایند در میدان. همینجوری فرخزاد پرتابیو پستر تو رو ارسال کرد، باید که بمسی بالتر تو رو می‌کرد این بازیگر. تو افغان فوسال فرار می‌شود از نسکف. پرتاب پیش اوفوری نزدیکتر به توپ بود، برای میلوسون توپ رو می‌گیرد. مسعود قیام‌الدینov باز یک پرتاب دیگر به جریمه‌گاه. خلمرود نظرف اوفوری پرتاب محمد شریف سید خوجا. امید زیاد دارم بازیگران روشن با محمد شریف، زیرا اون نفری است که میتواند ایجاد کند در میدان. تا آنجای مرحله دومی لیگ اولی تاجیکستان دو بازی دیگر میماند، دورهای 17 و 18. پس از آن دسته ها با دو گروهی تقسیم میشن. گروه A 5 دسته اول، گروه B 5 دسته دوم و در دور نوبتی باشد. خطلان در سفر با اسخط بازی دارد. روشن باشد مقابل کمیویا در کلوب و در دور 18 روشن با کوکتاش، خطلان با رگارتاده است. بازی مهمترین برای خطلان بهری هزینه آخرین بالاتر برآمده. خلمرود نظرف مهمون دومی شده است در همون موقع محوری مرکزی. این زمان روشن تلاش دارد برای حداقل یک امتیاز در این واخوری. پرتاب با جریمه‌گاه صورت میگیرد.
راستی در اینجا همیشه حالا بود موقعی بازیگری روشن که واقعا حالت نوبازی بود یا نه. کارت ضربت طاهر مومینов برای اعتراض با کوریدواران. وقت کمتر میماند برای روشن. مسعود قیومیدینov айдан окран ирсолиу ба сӯи бозигарони хати ҳуҷум. масъуд қиёмиддинов тӯбрабои хубиу пас ба канори чап ҷозеф бакомади дар дохили ҷаримагоҳ салака ҷозеф аз ду рақиб мегузараду партоб иҷро менамояд аммо аллакай бозигарони зиёд гирди ҳуҷам омаданд. айдан окран талошҳои равшан ҳам давом доранд. Насков амирҷони фаррухзод дар офсайд несту. партоб ба ҷаримагоҳ осон бартараф карда мешавад ин ирсол. аҳмадшор аҳмадзода тӯбро ба самоил фурӣ мегузорад ва рамазон наздиктар аст ба тӯб. барамин осон тӯбро ба гритсенко мегузорад. лаҳзаҳои ҳассос ҳастанд барои мухлисони равшан. амирҷони фаррухзод муҳаммадҷон насков бояд ки ҳуҷумро дастгирӣ намояд. масъуд қиёмиддинов аз мавқеи партоб аст. ирсолиу фаррухзод боз як партоби дигар. акомади пас хато медиҳад ба ақиб. барои ин акнун бояд баргардад бозигарони равшан баъди бартараф кардани аксу ҳуҷуми хатлон. маркази майдон пурра равшан холӣ мондааст. партоб ба сӯи Сурбон Афғонов. ҳала инҷо бошад як муноқишае ба миён омад ки Насков корти зард гирифт дар натиҷаи он. Сурбон Афғоновро тела дод. Сурбон Афғонов бисёр як бозингари ҳунарманд аст. то ҳамон андозае ба асаби Насков расид ки қоидаи бозиро муқобили ӯ вайрон кард. бубинед инҷо беҳамина маълум аст ки ғазабнок аст Насков ва инҷо омадад ба асаби ӯ бадтар мерасад ва барангезандаи ҳамин қоида вайронкунӣ худи Сурбон Афғонов буд. бояд ба ҳарду корти зард нишон медод дувар. طبق اطلاع رسمی تقریبا 2000 مخلص در ورزشگاه قرار دارد. معلوم است که با چنین اطلاع دادن یگان مرد نمیافتد. سوربون افغانوف قصد بیشتری افتیدن داشت در این هوا. ضربه جریمه‌ای ضربه راست توی دروازه اما دقیق نیست. از جانب فردوس علی نظرов. شش دقیقه الova کرده میشه تماشاگران عزیز. عکس موجوی خطلون حتی دسته میتواند که گل سومی خود را هم زند زیرا که کم دفاع کرده ایستاده است. روشن
تلاش نوبتی روشن برای برابر کردن حساب. 5 دقیقه دیگر میموند. ایدن اوکران محمد سید خوجا بازیسازی دارد در مرکز میدان. ناسکاف پارتوب جریمه‌گاه با جایی که پارتوب با همسایگان رواد داخل با سوی همسایه خود توپ رو هم کرد. همونا تو اون حدی که داخل خیات لازم بود. از کنار رستی میدان حتی لکس موجودی خود تشکیل میکنه. پاس ما پیش از جانبی تونی کریستیان دودزی هم خطا پاس رو اجرا کرد. رستمجان کوچکارف لگندر ازبکستانی با میدان میدروید. و او در میدان باز میکند کریس امانوئل را مؤلف گل یکمی دسته خطلان را. رستمجان کوچکارف نیم محافظتگری مرکزی است. برای اسطوری بخشیدن با خط نیم محافظ البته امروز دیگر با میدان وارد میگردد. اگر تو حمله ور رو هم میخواست استفاده برد از لینا بیبولویف اون ندارد در اختیارش حمله وری ذخیروی. رحمتشور احمدزاده ارسالی او کبیر توراف مبارزه برادر زمان ضربه از مسافه دور از جانبی ساموئل فوری خیلی بالا. امکانات ها هستند برای روشن بر حساب رو برابر کردن اما درست استفاده بردن نمیتوانند. فیداس علی نظرف یک مرتبه خودی اهالدین بیبولویف کوشش کرده بود که توپ را بازی دارد اما خیلی ضربه سست داشته است. برای از مرکز دورتر توپ نمیرود پس از ضربه های او. خود بازی برای مشهد خونی محمد سید خوجا همین وضعیت استانداردی رو باید که درست استفاده برای توانم بازیگران روشن. بازیگران رو در جریمه‌گاه آرام میکند امیرجان خورکشف دوباره رقابت. کمی توپ رو پیشتر ماند از فرصت استفاده برده محمد سید خوجا وقتی که نگاهی داور با طرف دیگر بود. آخرین ثانیه های رقابت نغمه کرده توپ رو میزند بازیگری خطلان. دور قایدان رو به قید میگیرد از جانب کبیر تورایف. حمله‌وری روشن با پای بازیگری خطلان زد. اهالدین بیبولویف با کارت زرد مجازات داده میشود برای همون وقت کشونیش.
6 دقیقه ilova شده با انجام میرسند، اما چون در میان این 6 دقیقه چند دفعه بازی من شده بود، داور این چیز رو به نوبت گرفته امکان میداد که چند لحظه دیگر بازی کنند دسته در میدان، اما دیگر وقت قریب که برای روشن نمانده است. ناسکوف پاس با عقب خطا میدهد محمد ناسکوف. یک لحظه من میشود گزارشی بازیگران روشن با هجوم. پرتو با سوی جریمه‌گاه. ناسکوف چرا میکرد که همگاه با جریمه‌گاه روند توپ رو با او گذارند. آخرین امکان برای روشن، یا یک خال یا هیچ چیز، همش از همین هجوم وابستگی دارد. پرتو با جریمه‌گاه وقت میره فولسون برطرف میکرد این هجوم رو با ضربه کنجی. نه ضربه کنجی نیست، روشن کرد که دروازه رو باید کتب رو بازی در بود. همه طور که خلاصه بار ریکن تماشاگران عزیز، حتما در بازی خانگی خود با گذشتی 7 رقابت در لیگ اولی پیروزی به دست می‌آورد و روشن کلوب را شکست می‌دهند با حساب 2-1. در این رقابت گل‌ها را کریس و تویرجون تقاضا در خط به ثمر رسانیدند. گل یگانه روشن را باشد جوزف کامادی به ثمر رسانید. 3 امتیاز بسیار مهم را خط به دست می‌آورد. روشن باشد بتواند که از سه‌گانه‌ای جدول پایین‌تر فرآید. تماشاگران عزیز، در اینجا گزارشی مستقیم ما از ورزشگاه پختکار با انجام میرسد. مهربانی کشور بودم که این بازی رو برای شما شرح دادم. سربلند خود آباد باشد و بازی‌های لیگ اولی را یک جا با تلویزیون‌های ورزشی و فوتبال پیگیری نمایید. خیر. رقم 10 ضربه و نگاه کن.